Yılda bugün haş baştaldı. Ушул баш Кудай кааласа жакшы менен өтөт Кудай кааласа элдин жүзү элге рахмат Кудай кааласа мынакей Baş. Bugün koşuna ağalarım aş berip otat. Kallaka toylar kulluk bolsun süйлөп koyun hem. рахмат мына Кудайдын куттугу менен атамдын пейилине жараша мундун гүлдүн ашып турган өтө сүйүнүп атам атам рамасына ушундай бир Koşuna. кең пейил жош момун адам эле ана тууган урттар эл журт баардыгы келип мына атамдын ашын берип эскерип атабыз там жаткан жерлери жайлуу болсун аллахым бейишине жарылсын ونفيك في السيوف فإنك لا تزكي قالوا يا ويلنا من باشر من بركتنا وجمعوا الرحمن وصدق المرسلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم dualar canlı mutlaka kalır. Amin. Vakti hiç geride görez vurmadan özür tartıyor. Gelin kanka. Gelin yakına gel. Bir yaka gidesin. мен астыра жерден салам алейкум Ana uçadan olsun ilgili. Gel aklına. Çek gel. Hala şehrin жокко Asılbek Kaçta basın ustalık atıyor. досуңуз жокко кана дос Mi gelir? эмне